Ebushafo na ye cheche obi biara esanso ema ahwefo adofo ganafo abrochefo ye momunye na ra kwa ba ede eba Attention Tvgh, so your most inspirational YouTube channel. Ebushafo hu se ma be piemu ewa asabria na eye ensema ekokoso ewo man Ghana mu ene amahodro so no eno anamabobo ne nyina ano aso so aye no kroje na mede emu no kre ba besom ne sayo demesra wo se unya subscribe to your channel, so you new to the channel bon homodene na subscribe kama emfa ema se ne be ya yenya ne video fofo nya betu japa obenya nkai bo na wo so aba channel no so wa be hwe bi ama wo so mu ne ekokoso ewo man Ghana mu. Ebushafo ebra men se wo bre no yenhye ensem na se na yemfa ema mu na ne yete se eye Kojon cancer lilwin any onangasa ni nuaba Martha Ankomah ebinim friend Ankomah ebinim se Ankomah sa pepepe anete se mambo edini ya na ahwefo emfa encheme ne nyina se kojon cancer lilwin any ni nuaba Martha Ankomah nsensemi ya yem se na wotwetwemu ede ko na wotwemienu so ana wo nsemi ebeto social media Attention Tvgh kura no yedi ebi ebesomwo se wo ye new to the channel se wonim asem ne mu ya na ne yete ne se Kumawood stars kojon cancer lilwin no mu betwa sini bi wati ase ha mbe twa sini bi e dey revive the Kumawood movie industry no mu na ne yete ne se enam so ma ekopie mu se wo se omunye obi a obeka brofo ento mu ye hwehwem no mu so no Martha Ankomah you be oye very talented oye very eloquent na no atiyi papa enu tu no also mo de ne ebe hye baby e wo sini ne mu na we bra moto nsa e de frɛ Martha Ankomah se nya de a obetimi ababetwa enu achi no so no o make comment bi anya kojon cancer lilwin de enam so ma kojon cancer eba social media so ebusuafo obe backlash di Martha Ankomah temeke cancer ma ebusuafo na enya asem kutana ni bebi no susu se na kojon cancer lilwin se mo kan na wakotufa na manfo hwe nim se reply bi be fi Martha Ankomah chen e de abatro bi aye steady e wo abe fontentan kese no so eno ana ababeto dwa se Martha Ankomah so se medie mema court ne di mas mama minim se ne yedi fo beto yeso na yeke kankan se minim sa beef ne ye ento no so e de asem no kopie e wo asem di bia court ama omo e de esi ama osiu kojon cancer lilwin anya asem ketwa ne no achi no stars dodo na no mo be kasa e de efa asa ensem wayo simu eni mpanifo bebre oboy sike ndi da kra oboy sike so be kasa e de efa asem anya asem ketwa ne nei asem foforo asanso epimu asem yimu ene se Twene Jonas glass nkwa aha sa pepepe anetie ono no se ebibini ejimi ama meka kire broni kura wonyini aha Twene Jonas glass nkwa no ene ono so awampam je ne ono so de nano di ababeto ono so de nano ababeto asem manya asam keto ne nei atem dide de ekwa ama wan eko edi ama Martha Ankomah enya asam keto a na ebushafo Twene Jonas yentie Martha Ankomah kwasi aba wodi kwa yon kansa jimi we onu di watema ye den koyo ya sika ye very important chain ai semo any maf talk o ene Ramsey Nouah ye jimifo ya wabai oni ai awule chop nkwasiafo na giafo miensa amabai omumwie na sika omadwiri akono Martha Ankomah usika na nka akwaji no ena ahomaso ama kwan amwanyi sika no ahomaso ama ye kukuru sika no frank Tvgh abi ye kukuru di akoma na giafo Nigeria ni ye friend na romantically wasi masa menam kwama meba jimi usinkran how many hours wa mobi alatani afro plane afri alataba abra obetimi afro plane nkwase plane bi ewo nkran ho 30 minutes no alande kumasi no atwa movie no agi usika ahye ho kude wosi wagimi yemfa sika ne ma Ramsey Nouah na de echi na obeba abiriwa udo kwasia unkwasi ni mu aba betena se abesirisiri sika na meka cho se praye na pra no nyansen ye adwuma forever car no praye na hyase no sanitation for no omo pra kro no nyina the system is working 24/7 life is good in heaven on earth. Of course you know where we are in the greatest city of water frimpon was say a Jimmy no door so tell them there be Jimmy no doors where Jimmy is abo out in crying and I'm trabrofo and I'm trabro unkwasi abrofo na out in crying na kan brody kranti ase Brony friend had English. This is why when I come to warm up, I don't want to speak English. Because the type of English akwasi Brony kasano. And right now I speak. I do not speak like a crab brofuni bio. I do not. It's not gonna work. Now me catch you see the police are from who say microphone and I know mama take it into them and phone and telephone. Omo na ebo adwuma forever nya me share bro. Oh shit. Akwa we pa. Oh, anyway.
Of course, you know where we are. We run the city, man. This is the greatest country of all time. Samu kwasi abro funa mugun kran wana mo kan kura. Kwasi broni ne ntiase. Or friend hard English. Until when this is what I'm gonna tell you. Listen, this is why I don't speak English, because when I speak English, I'm gonna speak like them, and you wouldn't be able to understand whatever it is I'm trying to tell you, man. Which is why, because right now, no, because of so many abrofuna man opeto and I'm no yebi biabo, omne simentali, omne problem papua, omne yebi biamame, omne men kra, omne am suma small. Because of that, I speak like them. Because when I mention, because I spend more time with them. From Pon, Kwajo subscriber. I said, don't even speak any better in English. They don't question bro for Mukamba hard English. Brony do not understand. Brony do not understand. What you say? Intimun kwasia bro for na mumuti Ghana no me mama who say America ni bibini ko bibini Jimmy onam kruma kreka a Ghana movie da. That be a Nigeria movie na omuka ho asem. What you say? Into which literally means a Ghana movie does not go anywhere. Into which he was giving you a favor. Into which literally means right now no the Ramsey Nouah bano a bit boost to the performance of the movie no crowd dancing Martha Ankomah yede wo beba. Into when we say I unim say wo cause trouble now will be opportunities the amount sankwasha for na egu kumase wono. I'm telling the way who himself cause trouble now will be opportunities the amount, because the NFS say who omunia ba na wona tin kan Jimmy movie agu on kan now mato omunsa afro say brani enfo ntwa movie. They are trying to help you because the movie will boost you and the movie will project your image. Was where Jimmy unkwana unkotwa movie abra uti Ghana kwasia yakofa Juana la Virgin ene kwasia fo munti Ghana kredida ni akatwi ahye omo ano na wo fefe o se ni akofa Mary Cruise yakofa kwasia fo India fo kwasia fo mo se ahyehye Ghana krom ni baabi a Ghana kro ni si na kwasia fo asese o mabeguo na wo fefe o se you are happy and ye nyina ya sore free TV ho na fe India ni fefe ne yonkwa na kwasia na me boy kura mfima no ni India ni ato flower ama ne boy ne girl e o movie man na muti won kwasia ma na me mpona kura anye se mame onwa Jimmy ensa aboa onim se ye movie reality no sa actor na ogina ne girl kura on frɛ no what you say na Jimmy ni kuna wa hand dan ama ne team no mu no adia wa kohwe movie obi akrokro ne girl wa Jimmy ensa nam onim se ye movie no ohwe ebuza for sa pepepe ana ete ha na bede ensemi nyina ebesi edi amomia bede ensemi bromedin ara energy cup na ete makra